It's a beautiful morning. Good morning. Wirigiro bwakwa ithirite urina kalukiriga kega tukiambiriria kuringa ime. Narua ere Jumanne tariki 5 mweri jwa 5 mwaka ni 2026. Nimbita wakabu mudharimi ngushikiri nkathoshia mwanya ni bwega muno nonto gwitana mbere gwikinya na batu ekinya inya tukiringa ime. Otuthurite amu watwethie nyumba iri na igweta gathitune ka Amero kumakireni kirewe na kimoni. Thank you very much. Ni bwega inya nonto bothingatira kiri mitandao ya kinadi at Meru TV Kenya komukira nteto obura igotondoka kuma dena odena gonto idha ntuko wa ntuko masaka kwani masaka makasi kwani makasi na rero tukumanganite manto kathumba tukethira ritho rikianganga maturene gotigira jarandi kibetu banteto baithirite bakithuranira kuma maturene kathitune kaka Amero ni tugukinyiria na njira entamburo kunyumene komuramura ibaiko moreka magatheti tugitigira ira nacio iringite biongo bya nyumba cia nteto ndigoro neto ya Kenya iriyo mantu yegigishangasha kia budget ya 2026-2027 ira irigiri kwithira iri ya 4.79 trillion Kenya shillings ende 1.3 trillion nimbeca ira ikaetakiri kuria irandu 1.3 trillion imbeca ira itengeri ukuria irandurira turi mugongo twithirite tukiruma kuma gunto te China te France te te World Bank te IMF na kadhalika wa kadhalika nyumene rodia ro batantu ko na ruwa tugitegera mantu yeigigwitie kongarama muturire amu ngarama muturire ekethira gikinyiria Kenya kiri no bakathura kiri ndebe 2027 kiri kabata tukethira tukimuramura badai eni betegeria atombiririe na shetu na re governor mutuma ntwaithingia arugoretie mutaratara jwa oreri bwa ana mashukuru kiri kithomo kia ECDE na rea nkiroki lekeretie lori ijere ikierekera ntere shabore irinjira ya gutetheria gukadana na yura mashukuru lori ijere shikiyura mitu ya kuruira ana oshuru mashukuru agitana mbere gutariria kira akuga ni gukiria kithomo kaunti ya Meru ningi akigweta kira akuga ni thirikari ya Kenya Kwanza Rais William Samoei Ruto witana mbere akureta mirandi ira governor mutuma kuga ni abata kathitune ka Amero agitana mbere kuthetera uritungugi bwa thirikari Ruto na Kindiki akiuga we harikire murengo jwa tutam nonto bwa mirandi ira aithirite agikujira kumakire thirikari nene mutugi wa Kiambi na ripotie Gavana Mutuma Ntwaithingia na rugurite gicunje kia ijire kia wejani bwa mutu jochuro kiria ritwa baicindi aja kaunti ya Meru akiuga moroto jwawe ni gukire rwangi rwa kithomo muno kuma kiria na banyi agenda ikuonania Mutuma is not just another governor. Mutuma is a governor, or is the governor who is development oriented, who is development minded, someone who has a plan, who has a focus, and who has a goal to achieve. Nikenda to transform uturo bwatwana twetu twa Meru. Our governor may pay a lot of attention to the Department of Education na may achieve the highest. Governor, tunashukuru sana kutupa hii nafasi kuja nyumbani na kufanya kazi kulisha watoto wetu. So happy nurture the family of Meru today. He has a vision, and that vision to nurture the families. We have dealt with hospitals, we have dealt with children, breastfeeding mothers, and as the general manager has said, the sky is the limit. Ni kirima mbrajaja Gavana Mutuma rutithirite kiara tongerea bono barugarirwa Mount Kenya West ni kiria kuga gwa kagita ga karaja ne bakarita thirikari ne na riu ni kagita ka Mount Kenya East kugwa murutira jwa thirikari Tutewati anto atori beto baba tora bakiwa we are one community. We are not. No kwa we are one community. We are not. Motori okuwa kire ya wewe na mpara kakwende okaria nondo muthori na okaranga gitunguru ukanyira so kethira ngai na tutethetie thaine Ameru bari thirikari ne atori beto ibendele kuringa kelele nondo kinyabo kwire bari thirikari ne batu turi
tweyome Kuruki gavana Mutumari ugatetekerea mero ikwa rutererwaga na thirikari kwithirekagia mirandi kathumba ya witi na mbere bakuguneka nayo kagitene gaka. Former Governor Kiraito Murungi has always repeated himself without any fear ya contradict au there is nothing good that can come from opposition. Kiraito Murungi rabari kire opposition in the 1990s mwankarira toukumere thirikari nekiri mwaka wa 2002 when Kibaki, former president, came into power. Neryo Meru tuambiririe kuona development. Era twatura tukiuga Moi kageta turea Meru former governor Kiraito batongeretie by young people at that time. Meru yareri nyene, other communities isiendelea bakamotho bakiringaira Moi mpeba emwera ndio baba ile kiatu umenunulia kama ni number 4 baba na mimi navaa 6, hiyo inanitosha no tunako meabira kwenda kile community yao itoko watanira. So we are not stupid as a community tutete njera hakwebyo tokwethia atia kwebyo tokwenda nyume ne gavana Mutumane ikinyire njotene roire rwarera gicigo bunge kia Buri na kuguna ikundi kathumba na matangi jaruji. Nkiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbaita Mutugi wa Kiambi. Nakio gikundi kia thoria kuma Nteresha rwire rwarera icigo mbunge kia Buri ni bacumirite bari na matheta Muthuro Mung'ento bakiruria matane kira bakuga ni wagi weti na mbere mpangaratano ya kiuchumi na aria barombete atongeria baraba itwanya twa utongeria gukokia mauru iri njira ya gutigira ni bakwagirithia mugongo njira ya kiuchumi gutigire gutina kwinyilika kwa Akenya ni ngarama ya muturire ningi bite ko ngarama ya kuringa biashara nthi gorone. Nkiruki bakiuria mubunge mugambire ndikiri gutigira kuri na mirandi ya witi na mbere maturene. Riboti duraniri na igitarirwa ni Mwende Olaiboni. Biashara kuma njotene rwire rwarera Buri ni baciumirite gutaririo rawitia kwa mauria mauta kubanyamaritie bunene bakiuga nguira bararitana kinya safari ira baretanire mete buru gitumi bate kuona gintu kia kuria kuringana na inyaura uchumi buitetie maguta ibu kuona aja itetie oni bitanguge ya ubundi ya contractor thai mpamberetie kuremero ingugeu nonto bikibiki ya kwere nywa maguta ya chiringi 100 gwita isioro ndeta isioro ndeirio bia kurabia 200 minus tani ya unatwiri wa chiringi 100 na mbechi yechi obundi chirambiririe kwinama tinya ura turare agwa ngiri rugutio bikibiki ni ontumaira biashara ene ciako na nkona mutu ukurukira bikibiki but jana ndojo thirikari rathukirie manto ja mauta etithia bei mauta ijaragira goro ntu kugeria kung'ang'ana wikira kabikibiki mauta naona chakwana mutu ngugega itwa so batu ja etithia babikibiki twinyiritwe muno na nyanja cietu kaiguturuka thai bwi murungu gatethia tukwigika nontu wegeria ku budget witinya kanyama na family ruma mutundu chenchera ngi kukalema nontu nya customer bara bongo boka mata we wetara customer ala go befte ongera kibawa at least kena nao mbagikira mauta naona bya kwa nabyo ekabindi customer atumire ruti 11 bona ambio tumira magoro bikibiki kambia kwa ngoge mteje gwitia najaitia tachaguo kira ala beke mauta nauga na kumenya very well mauta ya itithitu nontu mu biashara we Meru pata ya lulu na kasoko mantia kurigari ndone manto kurigari ndone MP ba Meru bachemeni uthetera mu biashara ore lakini batatheterere mwananchi wa kawaida urugudhurumiwa ni kuingia kwa mauta. Riu ne bakuromba Rais William Ruto na yumbe kuwatanira notila ne bauchwira ntaira witia kwa mauria mauta bakiendekethia mauta yara yarituruka na guchwira ntaira ne kenda yete na mbere otethia Kenya inkuria thirikari itutegere au ki minister wa transport kinyanto au itutegerio tegerwa thirikari itukuria ituinikire maguta kinyana chiringi inge ithanthatu tumbe gwita no ataro price tukareje katwe antu banze goro inkwira thirikari ni na baudongo abunge bau bakarande bakarikania
tutabathurite beta kurikania ura batunyamaria twabathurite beta kurikania ura bombo tutethia so nko baromba bekire irato bietu batu ananchi bakethro ibo batu na inya ya turi benda kugitira ubo tugitira kikyo kiuria giako kira nkwenda oboria na mbarikanie njuguma yao rai ni kwachwa 2027 yetigeria jaja au uni ngatotega muthu ranko thura nkamuringa njuguma kuringana wega bwawe no thuku bwawe so 2027 yekethro uno mburaite njuguma ndito umenyera na ngakuritura iroyo ngakwania buje unyamare nkenyamara nontu ntumba kuthwankiri jathi na ndakuthurite umbo ntetera ucoka waka wanyamari otintetera so nandi thirikari ni thugania mantune amauta ikende komba kukika budget ya ntere cionthe nontu mauta jakenama mutu ukwinama transport ikobua biashara chanto ikobua mauta yani gokuja gweta kila kitu. Kiripotera Mero TV kuma Ruiru rera bore mbitawa mwende walaiboni. Siasa cia mugongo ciithite na mbere kumata mirengo nili kuribara bakuyeka thirikari Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki juri murengo jwa tutam na kuribara bakuri njira ya kumubere gitine Rais William Ruto ni kiribara bakonekana barekire murengo jwa one term akiaria Rigathi Gachagua na itite na mbere gukinyire kirakuga kuri na ngwataniro kiri rutere rwa vinara ba upinzani orera kwithirite gukiumira ngutu cia migaukano kuri makweleano nkirano cia gisiasa gatigati ka vinara ba upinzani Nkiruki Gachagua akiuga we akaithira rinde bene ya kithurano kinene 2027 akiuga gete na mbere korwira kira akuga ni mogaruku ja utongeria ninge gutigira kutina mpangaratano era kuminyera manyiri akiuga ni ya utongeria. Jeff Wagituma na ripoti nawe Rigathi Gachagua na ugite kiama kiawe kia DCP nikimwitikirite kurungamanya mutongeria wa mugongo kiri kithurano kinene kijite na kuga indi untu bubu butithira bukiaragania atongeria aregani na thirikari ni araugite kiroto kiao ni kweberia William Ruto gitine ja mutongeria wa mugongo. Watu ya DCP wameniambia nipiganie kiti cha urais na niko hapo, lakini tungetaka tuambie Wakenya wasikuwe na wasiwasi. Sio kusema kusimama kwangu inaweza gawanya upinzani. Sisi tuko wengi sana. Tuko wengi sana. Tuko na Dr. Kalonzo Musyoka, tuko na Fred Matiang'i, tuko na Martha Karua, tuko na Eugene Wamalwa, tuko na Justin Muturi, tuko Fred Matiang'i na kila mtu na mimi. Hakikisho yangu ni kwamba zote tutaketi pamoja, tusikizane, tutoe kiongozi mmoja wa kupambana na William Ruto uchaguzi ujao. And I want to promise the people of Kenya that Rigathi Gachagua cannot be the dividing factor in the quest for one presidential candidate. Mimi nina matumaini na ninaomba wateue mimi. Naona nimetosha. Lakini kama haitawezekana, isemekane ni mwingine ndio tuweze kutoa huyu jamaa, mimi nitamuunga mkono. Nkuruki mutongeria uju ariuga atinganiri nkoro yawe ni untu kinyama wira nebekanire na Kenya president ukaririte gitego kagita gaka na aregete kumeingia. Mimi naona haya kwa sababu nilikuwa hapa tukitafuta urais, tukafanya promises mingi sana na hizo promise bado timiza. Hii barabara ya kutoka Ilasit kwenda Taveta ni aibu kubwa kwa sababu ni jambo ambaye tuliahidi, na ndio tunaomba ya kwamba hii barabara ikuwe ya kukamilika, hasa isaidie wakulima ndio waweze kupeleka mazao yao katika soko. Naona William Ruto alianza pande ile ya Taveta kwa sababu ako na shamba huko. Ako na shamba. Sasa ameanzia na pahali iko shamba yake. Angekuwa muungwana aanze pahali watu wako wengi. Lakini msijali, asipomaliza hiyo barabara mwaka ujao si mbali. Tumebaki mwezi 14 hivi. Kwa hivyo isipomalizika tunaomba amalize akuwe muungwana kwa sababu aliahidi. Asipomaliza basi sisi tutakuja kuhakikisha hiyo barabara imeendelea.
tunaona haya sana ya kwamba hii damu, mimi mwenyewe nilitafuta pesa 175 million nikiwa ofisi na PS wa irrigation Bwana Kimotho ambaye anatoka hii county, na tukasema ya kwamba hiyo damu itasaidia wakulima sana katika Kajiado South. Walimtoa ofisi, wamesimamisha. Hiyo pesa ilikuwa imewekwa kwa hiyo damu, imeondolewa. Mimi naomba William Ruto, hata kama uko na shida na mimi, usikuwe na shida na watu ya Kajiado South. Hakuna haja utoe pesa ya damu ambaye ingesaidia hao wananchi na ugali unatafuta kura zao. Na kuomba kwa heshima utoe onyo, ile pesa imetolewa hiyo damu ilegeshwe, hiyo damu ikuje ikamilike ndio iweze kusaidia watu ya sehemu hili. Nikiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Nayo mbote yatongeria ba kiama kia Jubilee ni bashumirite kwithira bakithetera wari rais Uhuru Muigai Kenyatta. Oriria atongeria barabara kire UDA asiasa ba batete na mbere kuminyira manyire Uhuru Kenyatta ni kiraba kuga na gwitonya kiri siasa cia mugongo inya nyuma yawe gwita retire bakiuga inya bakinyithie musanda mbere ya mbunge nene ya kweberia kagina kaiye retirement ya Uhuru Kenyatta. Nande akiama baba Jubilee atongere baba Jubilee bakimenerie tagadere ninge bakiuga ni siasa itena kiguni na bakithetera murungamo jo Uhuru Kenyatta gwitithia na mbere siasa cia kiama ninge mwerekera jwagi siasa kiruta moni jawe bagogoringa na katiba na sheria shendegoro gutino Uhuru Kenyatta inyakethe ari rais arigiritu kwithira ari na moni yawe ninge akiruta matemo yegi siasa yegi kiama kia Jubilee ningi moni yawe igi mwerekera kiuchumi ningi utongeria bondegoro ya Kenya. Ni ripoti dhuraniri ni Jeff Wagituma. My fellow Kenyans, when you see this language and you see these people talking like this, you must be asking yourself the question that I am asking myself. Do you want another 5 years of this arrogance and self-destructive hubris? Another 5 years of that? Is that how we are going to live? I mean, where a retired president makes a statement and is insulted the whole weekend. What are we telling our children? What are we telling our young people? That is the kind of country we want to have? Sasa sisi kama Jubilee, kiongozi wa chama chetu ako kwa ofisi halali, ndio kiongozi wa chama chetu, tutakuwa na yeye, atakuwa mwanachama wa Jubilee, atakuwa kiongozi wetu. Na sisi wanachama tunataka aendelee kuwa kiongozi wetu mpaka wakati ule yeye mwenyewe atasema anataka kufanya mambo mengine. Tafadhali fanyeni kazi yenu, jipange na mambo mengi yenu huko. I thought you would be panicking about even some of the members of your party who joined us in Narok. And they were telling us they are leaving that sinking ship. And we said we welcome them. And I want to use this opportunity again to say we welcome them because they are fellow Kenyans. Tunawakaribisha. Twende mbele, because you know, who can tell you more about an institution than those who are inside, who are fleeing it. So tufanye kazi ile iko, the way President Kibaki used to say, let's focus on the work we have of building our country, and let us ensure that you know, everything is going well. Finally, I want to use this opportunity to say this. If you actually needed a reason to know how this administration is totally out of touch with reality, look at Finance Bill 2026 they are published. Mitumba traders will be taxed. We have introduced you. I don't know where they live. They live in some alternative universe. But my parting words are these, fellow Kenyans: don't lose hope. Don't give up hope. 14 months down the road, we will turn the corner. We are going to change things. Our country is great. It has no problem. We are better than this, and we are ready to recover our country from the hands of these fellow Kenyans who have different interests from those that all of us have. But we will engage with them in respect and respect the officers they have, because we respect our constitution. And we ask them to do the same. As I said here, some of the language they use
even we who are in the opposition cannot use it against President Ruto, because that is not how our country grows. Na tunawaeleza tafadhali, let us espouse the decency of difference. You can be on different sides of the argument, but be decent about it. And for those others, like those elected leaders who are speaking as they are speaking, please grow up. You know, please grow up. Kenya is a serious country. We are 63 years into independence. Grow up. Conduct yourself as leaders. Thank you. Alright, riboti yukithira itumilikilia yaratu gutegaira kuma matorene ningi nacio riboti irandiki betu banteto baithirite bagituduranira yatu kinyithie muthia iyo agicunci kia mbere tukitana mbere kuringa ime twacokera jarene ciakwa ndi na ngatheti ya Daily Nation tukethira tukimurika yara nayo yategeri magatheti-ini uthio ngatheti ya Daily Nation ni mbica ya Uhuru Muigai Kenyatta wari rais wa banandegero ya Kenya na aria ni siasa ira irumiririte neo riboti kwithirite ki tukimilikilie nio yeye nabo atungire ba UDA barabara kire murengo jwa tutam ba kitharikira wari rais Uhuru Kenyatta ni kiraba kugani gwitonye kire siasa alikana Uhuru Kenyatta na ithirite akiuga we ari support Matiang'i kire ngurumanio cia siasa cia rais 2027 ningi agita na mbere konania kuria kunganirwo kwawe ni kira kuga ni mpangaratano ya utongeria ba thirikari ya Kenya Kwanza itongeretwo ni rais William Samoei Ruto nkiroki akimeneria gwitia kongarama ya muturire na mpakaratana mirandi ya kithirikari nya akionania gukuturanga ikutho mutaratara jwa kandi ya ugima sha akiuga atire leader mama ikiruta ngugi na ndesha ni mpangaratano nkiroki agitana mbere kumeneria mirandi ingi ya kithirikari kiruthibo ya ngatheti ya Daily Nation areo senator wa Nandi Samson Cherargei abakiuga kigina kirage kinyara obisi ya Uhuru Kenyatta mungana wa mbesha baribari shilingi cia Kenya milioni 660 na ijire 362 million bakathira bagite ya neria bari thirikari ya UDA kienda batekethira ba Muhammadaga ya kubaura nayo hiyo ni jiwete na mbere ge siasa gweta kuraya nende to kwambiriria kumurika magatheti nteto niweta na mbere gochacha mambo inachemka lakini tukaya murika bra yare tutikuongera shumbi kana shukare tutikuachi kana cho no bra aishirete gitu kinyera turi metha ya nteto mbito akamutharimi okolelwo gututhingatira Meru TV Kenya kiri mitandao ya kinade ningi nkwere thank you very much no ntubo gututhingatira ankunde kombekeroe ngashokera na ingi nkutho kathomba akuma magathetine.